Tuh itu Ucan tuh. Nah, tadi basihan nah. Ya pada dia, di basihan. itu karunya hiji. Tukang shooting acan kabagi. Nah, turun. Ayo. Mama Aida, Mama Amri. Mangga diantos ah. Hei, 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 hei. Anda neker napis, hobi nekanya artis. Lurwe gadis sing manis, kayak selebriti. Pake mobil sedan, kayak artis gedean. Kupingnya tindik antingan, kehitungan. Yeay. Mau yang ini? Nggak mau, mau yang ini. Mau yang ini. Jangan nangis. Makasih. Publik kuat, nyawa sampean. Wajah gantengan gaul pisan. Yo. Badan keker, aduh gede pisan. Memang si Jengker dadi julukan. Sampai wong wadon lingkuan, nyawa sampean. Memang si Jengker dadi julukan. Iya. Mama Aida. Tumpake mobil sedan, kayak artis gedean. Kupingnya tindik antingan, di kehitungan. Gak mau buat dede aja. Goyang lagi ya. Aduh beli kuat, ya nyawa sampean. Wajahnya ganteng lan gaul pisan. Dede Gusan. Mama. Badan keker, aduh gede pisan. Memang si Jengker dadi julukan. Sampai wong wadon lingkuan, nyawa sampean. Memang si Jengker dadi julukan. Dandan neker napis, hobi nekaya artis. Lurwe gadis sing manis, kayak selebritis. Ya. Dubli kuat, nyawa sampean. Wajah ganteng lan gaul pisan. Badan keker, aduh gede pisan. Memang si Jengker dadi julukan. Sampai wong wadon lingkuan, nyawa sampean. Memang si Jengker
dijulukan. Teteh pengantin. Iya, dandane keren habis, hobine kaya artis, luruwe gadis sing manis, kaya selebritis. Tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya tindik antingan, kehitungan. Lagunya nambah lagi enggak? Ayo. Oke.